Allahu akbar. Sheikh Yusuf Karure district kadu ibandanwe yayebembero kusara idi ahamuzigito mukuru gwa Rugarama bitogu yayureko buhinza mutuma habwembera eze kitebe cyo muzigito gukerumu twagala abasiramu engeri je munekaneka ne motoke zebeize mu parkinze wali zifanane n'ekifo kye mujjamu mulebe kujja wano nga ne bakugamba nti funa wokyamira ng'ekyetaago kikukutte nga tubakoze iki era abasiramu mwe muswala enyina cyundu nanisha bakitekeho obundi kikagira ecyayongeraho okwenda kutaho entunguka habaho no kurundana itafari rya Rugamu sente zero kurenga miliyoni 6 okuronda cyapa cyita kari umuzigitogo erbaru kugira ngo ritwire n'iryibwa bareherire making a show of accountability purposes ofunaki receipt naye nsaba Allah buli awaddeyo yenna amubunduguleko musera Allahumma amin. Banango kutambula emizigiti 35 si mulimo gwa kuzanya era nze sikyaliwo nze nali badde musajja munene nga nsukani wano naye bwe nebaka ndoza ibanda Muslim district ebizibu byamwe bye nayambala mwe muri mu business zammwe arikugamba hantunguka yashaba abasiramu kwejumbiro by'obuhingi n'oburisa namunongo kuhinga omwani ingento omwani n'ekihingwa kirungi munonga n'ebintu ebindi okuhinga vanilla okuhinga orutoke rurungi okugira ente za zero graze na mbwenu tubeere tushaba ngu tukoragane n'abayibanda district local government tubase kunywana at least buli itwale hagiremu omuntu obahereza pilot project nk'amatwale gitu aho abantu bitu bakubasa kwija bakashomera abasirama binyu muri abashubuzi konkeji misoro yibakorana batekaho bwasi yabwira URN turumba municipal turumba kandi owe kiturumba na ezumwashashura okarondo bohereza bukakora ki hatebye byo twine gukora ki nibyo twine kumaraho omu district ya Kamwenge abasiramu bashabwe kwatanisa n'abebembezi babo ahabwe entunguka y'ebyanga byabo Allahu Akbar. Omukozi omulala ng'atali muntu oyagala omuyise muneyisa etali nnungi etali y'abuntu naye Allah subhanahu wa ta'ala tugamba nti n'abakozi bebayise obulungi. Inna Allah la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Ruhanga natugambira mu Qur'ani wa atasimu bihablillahi jami'a mwekwata mukuhagwa ruhanga mwena wara tafarraku kandi mutari ayakana. Silvia Baherera umunyeshengero kazi wa Kamwenge yasima abasiramu ahabwe nkwatanisa y'ibintu mu district ya Kamwenge kandi yabashabo kugumezaho beyongere okuhamira kimwe omukiza yabo kwekwatana mu kimwe cyose bakora kandi bakore n'amani abo b'abasiramu gukora n'amani bagabuka umuramo gwabo bakikorere kimwe kandi gukora n'amani bakundise n'ikirize z'izona ukore n'amani abo kuba entunguka ya kubasa kutanuka nedini kandi namunonga nkabaka mwenje n'abasima abo kugira ngo bakwatanisa n'amadini gandi kandi bakwatanise n'abebembezi ba government Gasha kwa Timothy Mushabe na Anthony Twine.